Longle ki mati koila kiri kakuruk kardung ang pen longle ki hut paruhum kang tonti pin ajok longle kiri adisi kapere me ang ring apor nang tibok bom nang lebom tang lu Kardom pinyel ke news lang mga tan banjin nili theng tam tok bi non bir tang tan pen arjupon ikta Karbi Anglong hawar kludum de sobai lang mili bitipang wildlife sanctuary Central Forest Reserve bomulang so silunijan nambor alang roy ariri lapen dilai lang luku aningkan ta hogwai longle ki ikmate koila ki furji aphan sarkar pen aron ke pathik mining order mate thangnat hukum alo abe pin pen hogwai kiri kardunga men pen longle ki hut ke pare hum bom pen longle ki hut kang tonte data jok anglong along le kidu la pen alang bi chiplang bom lo jong si hogwai kiri kardung ka kuruk amen pen longle ki hut pangtara saing tonte bomlang pulote thengpi thengprang nampi namdur nang jum bom virbom si eprang nang kele jiar ni ge sai chuti ji hemrit chokim choboti ji biri bithung chek inghin Kesiri thikum bom kacui kacusom kacuar ji adim aklong katura thekting ji kirim jintak lapen kaprek kenang sot kiduan hormuta virdet khangjang si hedum kisum katikuk lapen kat kere me ang ring si apor nang lebom tanglo tangte labang so ka kere me ang pen kacipa jokji lapen kacirai jem komji koban lo Karbi Anglong Autonomous Council CM EM MP MLA kacalom matum Det cari aron atang kilang cari administrative mate law and order ki pahempu SPDC ingnan raikom mate forest department lo cari asong lapen kiong dung hamphang asong mate social organization lapen arpu kedo kitigeding duan atum kham khedun de lapen raikom dun de lang dun prong puma puta Karbi Anglong kiong dung intellectual mate chirok tok lapen thek reset atum lamdhe karju perepon manja pen bidesin timung loti ki news Karbi Anglong Phaikuni ni phainer keparni KSA lumbajong youth team usuka lapen kaprek hamphang asong atum silangsi langkaijan langwe hawarana thu humridam labangso ka humridam nangkok ke hadak langwe rong aphan hojai district pen eviction ke claim ji pusi notice ki pidolo laso ajok ke kham khedam ji aphan dam lo lapen hadak hojai district SPDC atum ben chingwai jingsai dam lensi halatum nang cecak dun pami pen nonamat langwe na thuke eviction deng pon pelo pusi lamchak nang supi dun pemelo কাৰ্যালয়ৰ মাটি এইটো বুজাই পৰা আহি ইয়াত উচ্ছেদ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে কিন্তু তেওঁলোকেও মানে ইয়াত যদি উচ্ছেদ কৰিব আহে আমাৰ প্ৰশাসনৰ যিহেতু ছাৰ আছে তেওঁলোকে খালি ইয়াৰ পৰা খালি এটা ক'লে হ'ল যে এইটো কাৰ্যালয়ৰ মাটি বুলি দেখাই দিলে তেওঁলোকে নকৰে যদি আহিছে আৰু তেওঁলোকে নকৰে আৰু সেইটো আমাক কথা দিছে ডিচি আৰু SP আমাক কথা দিছে যে ইয়াত কোনো কাৰ্যালয়ৰ মাটি কোনো এজন ঘৰো নাভাঙে আৰু উচ্ছেদটো নকৰে আৰু তেওঁলোকে নুহুমা সেইটো আমাক কথা দিছে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ কথা লৈ তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা আমি আহিছোঁ আহি কথাখিনি পাতিছোঁ আৰু যিহেতু ইয়াত বহুত আমি সংগঠনখিনি যোনখিনি কাউন্সিলৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে সেইখিনি নিশ্চয় আমি অনাগত দিনত এইটো আমি প্ৰেচাৰাইজ কৰিম যাতে ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট যদি হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো বস্তু ইয়াত আমাৰ মানুহবিলাকে কম পাই পৰিব আৰু ডেভেলপমেণ্ট নাই কাৰণে কিছুমান কথা ইয়াৰ সমস্যাবোৰ যাতে ওলাই যাব পৰা নাই ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আছে সেইখিনি অনাগত দিনত এই সমস্যাবিলাক নিশ্চয় আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আৰু সেইখিনি Aprasi Karbi Anglong Autonomous Council CM sar tuliram rong ha phan ini tum kacoro ke pajer pon kang tum bang la phelo ini tum la bangso langkayan langwe mari tok biarong apha ladak pen thur nang jipu hojai district lamding fura satum notice alo nang pale rok aputha ini tum kemang hu du koklom stame ini tum la bangso lam karjulong pen lumbayong youth team la pet KSA Difur Regional Committee KSA Difur District Committee KSA Langsoliet Committee tumpen bang pen labang soha war along riapan eviction turi long le pula bangso nyiri tum kace song along nang tum labang so kace song along itu han
ardi nangi pipon pen ini tu phan la bangso election ke pawang long ledet patak aprangsi CM Sar turam rong hapan ke coro pajer pono sita ini tu pini la bangso kacini rong kan tu bangala pulo Hojai district SP la pente DC tuman bustame alang tum la bangso lamo nangi pitun bangala pulo ini tu alang tum bang opene kabul ko kusin nang alang tum cepak lang no asla bangso kabul ko joksi nang tum phan malam sopor ke mang huson ko ko stame Karbi Anglong ahawar alang ri phan mang ke Assam government pen nona mat ke election ka kuriji phan bang ke order ki pipon ave buselang tiban lam klaran chipido no lasin ile tu puthon non lalu moyang youth team mate kese atumen puthot Karbi Anglong autonomous council siam phan ke chunurin kang tu bang ke nang tu la sona thak border phan ki thik piwen ahoya duyong si prabjin ben pipon tek the polote labang so arba harat atu bang ke ngong sonok thak sung be kobom kolang kokko asal hai ki sung ki boy ki pojok pon thek ye phan nang tum Karbi Anglong autonomous council hin pen prabjin ben ahoya duy pathik pipon silak nang po lapen ladak arong arat atu phan nang tum adon tena phan akijoi pen medi pota pipon nang po lapen ladang so hawar phan kaching ki kachathan ki joy ke phan kisung thektik nolom ke la mobile network abang so tawar tawe si prabjin bel haya tame nang tum hin pen kipi pajer pon surak je phan sin tum hin pen kiase pen chenglok pini dak arong arat bukan tame ni tum hin pen nang Karbi Anglong mas konsil siam Sar phan chunuri padopan anak chonglo bo laso tok biarong amai ke dolong aprang sinili pininang chitong don media person hamana nili chorolo laso amai long chitong nun pen dak nili tum long ke chisong long nang karjap nun por la pen nili mo pen chithan bom lo chingki bom lo la pen po towar wang bom ta nili tum penan adim tek tekang long la isi alam mata damelo bulodang te Karbi Anglong along borders issues ke non dead pen kali ke do aprang aprang ben pet do tami piniarni sita laso a solution bang Karbi Anglong autonomous council atum pinianta failure pusinili pudamji laso borders issue bang ke piniarni si inter district that kali interstate la duita itum long na parlodo lapunat Nagaland Meghalaya lo charlie song hin pen pinile thota nil tum dak langkai jan ahawar long na humri lo lake el tum theklong lo labang so ahawar long lamding range ke par lo pusi ladak hok lo la soteng si alang tulitum hok si ladak bang notice nang pali lo ladak tok biarong phan je lake lamding area lake nal tum dak pan chetrek nang pusi ala so notice nang pali lo si pine thota me tum Karbi lo chale song hin pen ladak kache song phan wang lo la pen hok pet ka chini ji phan pini nil tum klarda galam chini ji phan pini long pen election cheng lo je 8 9 pusi pulo pini bang hala puna tu kaprega ala pu bang hok pet Hojai district ke par lo na lo hala puna bang dam lo masini tum bang hok pet ka chini ji phan hala dak dam lo je nil tum dak Karbi Anglong long ta election dojima ve ma pula bang so klarda galam chini phan tum hada arju dam lo hala dang ni tum Hojai district long SP la pen haja Hojai district long DC la tum phan chingwai chingsai pamelo je ladak bang ke tum Karbi Anglong long le bang ke non market dak election na velang puja lang li tum hin bang nang pulo ni tum klarda galam lang li tum nang pachini lo si patumi ni tum la bang so kache song ajoini si je ni tum la dak bang lo je penang ana tum la soteng si Karbi Anglong autonomous council tum ba kam cheklem lo patumi ang bong se lang li tum Hojai district long SPDC la hai tum phan than lo alam bang la hai patta sata hai putame alang li tum circulate lo pusinang pulo tum la soteng si pindak bang ke itum mai Karbi Anglong long le pulo dak mai itum phan non mat ke election bang lo si nili dak ben Karbi Anglong autonomous council ke cari bang pu bang tum han tame nili hin ben dak ben la bang so media hin ben alang li tum choro par piklo tong se kot pen alang li tum sai choklem apo la pen isi alam mai puthot nili dak Karbi Anglong autonomous council phan kachuning ri chu alam mai la helo je la dak bang ke hokpet ke lage Karbi Anglong along le lo Karbi Anglong area lo la so teng pen je itum dake border area lo si border area pot
je tum Karbi Anglong atum ge aprang bena border lo blo tang de panung ku giti ladak thang kaching thura war sai tame pipe de ti la son ji theklong lo tum da hawa det kali kapre Karbi Anglong long tame tum kaiki mata border alam kilam sai tame dot piklo si non nili chuni kang tum ge dak hojai district along phan jasamet pe non amat hojai district along ke ko na ji hok pe da hoy ma hala bang ke tumar isi thir kluk a border bang ke tum phanang selam pinang po je hala so itum Karbi Anglong district along cheng ben hala so itum phan la 10,434 square kilometer do pula bang so ngaki thik pi ko nang den si itum la bang so hala so bang ke Nogang district budol hala so ang adim long pen si tumai thir kluk apini border bang ke nang pinang po busi nilin ben chuning lo la pen cheng lo la dak arong rada tum dak non anda thang kaching thura war side butawela je kapre ke por non ke 4G generation apor lo pen la dak non anda 4G ke filam lo je 1G 2G anta network anda bilang dage mesen kaching thur mesen ki juna la we school awe dak towar me awe pulotang de tum dak Karbi Anglong la dak tum koson si gereng po si la so media ben nili chuning lo je la dak kenang sot la so hormu bangge prabjin ben kaching thura mo war sa bangge Karbi Anglong Thomas Council pen la bang so non nakele ji election aprang pen la dak na patang dai pen si nilin pen ala tum han bang chuning pon lo লাইকাংজাং অঞ্চলত বকবাস কৰি থকা ব্যক্তিসকলক যোনটো আজি দুদিন আগত হুজাই ফৰেষ্টে যোনটো উচ্ছেদ কাৰণে তেওঁলোকে নটিচ দিছে সেইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি কাৰ্বি আংলঙৰ ইয়াত বকবাস কৰি থকাৰ মাটিৰ পটা আছে কিন্তু হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফৰেষ্টে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন দিবলৈ সাহস কৰিলে এইটোৱে আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ ইয়াত অট'নমাছ কাউন্সিলে ইয়াত ব্যৰ্থতা তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত ছবিটোৰ কাৰণে আজি এই লাইকাংজাং অঞ্চলৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ আজি এই অৱস্থা হ'বলৈ পাইছে সেইকাৰণে আমি এই সংবাদ মাধ্যমেদি অট'নমাছ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি হুকিয়াই দিব বিচাৰোঁ যাতে তেওঁলোকে যোনটো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে অতি সোনকালে ঠিক কৰিব লাগে সাধাৰণতে তেওঁলোকে যোনটো আমাৰ সমস্যাবিলাক কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমস্যাবিলাক বিভিন্ন ঠাইত এটা জলজলীয়া সমস্যা চলি আছে কিন্তু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো তেওঁলোকে ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকক এই লাইকাংজাং বাকী অঞ্চলত তেওঁলোকৰ এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক উঠিবই লাগিছে একাংশ ব্যক্তিয়ে আমি সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি এইবিলাকৰ ওপৰত তদন্ত এটা হ'ব লাগে অট'নমাছ কাউন্সিল কৰ্তৃপক্ষসকলক বা হুজাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আজি যিহেতু আমি হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ DC বা SP মুহুদক আমি লগ কৰি গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকৰ মত বিনিময় কৰি আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোকে ইয়াত কোনো উচ্ছেদ নকৰে কিন্তু ইয়াত একাংশ মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ ইয়াত উচ্ছেদ কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰে বাধ্য হ'ল সেইকাৰণে এটা তদন্ত কৰিব লাগে যোনটো আমাৰ মাজত যোনটো বিভাজন সৃষ্টি কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে এইটো অতি সোনকালে বন্ধ হ'ব লাগে বুলি আমি এই সংবাদ মাধ্যমেদি জনাইছোঁ আৰু অট'নমাছ কাউন্সিলে ইয়াত অতি সোনকালে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে আজি ৰাস্তা ঘাট আমি আহিছোঁ যোনটো ৰাস্তা ঘাটৰ কোনো চিনচাপ নাই আজি ইয়াৰ মানুহবিলাকে যোনটো সামগ্ৰী যিবিলাক তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে তেওঁলোকক বেচা কোনো অৱস্থা নাই ইয়াত যোনটো মাৰ্কেটিং ব্যৱস্থা এগ্ৰিকালচাৰ বোলা এটা বিভাগ আছে কাৰ্বি আংলঙত সেইটো বিভাগো ইয়াত এটা ব্যৰ্থতা হৈছে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে কাউন্সিলত AC ৰুমত AC গাড়ীত ঘূৰাতকৈ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলবিলাকৰ ৰাইজৰ মাজত যোনটো বিভাজন সৃষ্টি কৰিছে সেইটো ইমিডিয়েটলি তদন্ত কৰিব লাগে বুলি আমি এই সংবাদ মাধ্যম থ্ৰুদি তেওঁলোকক সুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ Amri konstituensi ke parlo rong pangbong arong long. Ration card asang kiron pon kicok ci alam ki keklang. Ration card asang kilong nang ci aron doko kapita minority board chairman Agustin Hanse ahin pen resmi terang piephan sang papi long leden. Asi kopia the ke dosi sang nang pipe pulo alam the than nang pakla nang ji pusi resmi terang pipen ki hang pedupon. Resmi terang pi lake kedam tang MLA election ahut an ke BJP long si dudum sita non ke PSLC along si cepa ogdun rong laso potong niliphan ration card asang pinang ne kuma puta resmi terang pe hin pen karju pedepon laso teng pulote alangli Agustin Hanse si high command alam karju je banglo karju jelo puta pu athe ke rat kidu ke boy phan panongwek asang si niliphan piponang ne pukoke kopi pot lo pusi resmi terang pe hin pen Agustin Hanse phan karju pedepon amore tu চাউল নিদিয়া বোলে কি কথা আছিলে মই তো দি আছো হ্যাঁ আগস্টিনে মানা কৰিছে দিব নালাগে
মাইরুত নতি কিয় কথা দিব নালাগে মই নাজানো এইবিলাক লাচিনি নে আগষ্টিনে কৈছে খালি দিব নালাগে খালি দিব নালাগে কৈছে কি আগষ্টিন হানছে এইটো আগষ্টিনত চাউল নেকি এইটো আগষ্টিনৰ চাউল নহয় এতিয়া আগষ্টিনে মানে কৈছে মই কি কৰিম ক আগষ্টিন কি কথা আছে কি এইটো আগষ্টিনত চাউল কলে বেলেগ কথা আছে বলে এতিয়া কিয় দিব নালাগে থাকো এতিয়া লাকে নাং পিলো নেলন নি ফানাং থানো তেন্তেলা কপিয়া পছি সাংলং অন্দে পুলা নে এ বিজেপি হাই কমান্ড ফান কাছে দানা পছি নে ফান এ সাংপিরি পুসিলা সো aparok ফান কি পুতা হ মই তো কৈছো লাসি labangke anike achiklo jonwang ka sanglong wer la pen non ta long nai fansi ni media long la so lam nang kapachi thanglo kopia karon sinike la so sangke long le lo ni hai kaman han kache dan porma arleng ke the ni tum kiduk ke la asole ni tum kapaman ke lim arleng ke the tum han rena tumhari tum vote ke jok pensila la tum arleng ke the kache manong bo de pini ani pipolo ne kache dan potong la sanglong le puma he pha kopia akaron lo ne phan pini ani sang piri pu nang kaning je bangke minority board chairman Agustin Hanse si ni phan ki pu to dap jola aparok ta dolo মুখ মানা কৰিছে না হি tak mana kurisa tu mur kana amne samne re tu koise na কৈছে দিব নালাগে মোক কৈ গৈছে jo মোক কৈছে দিব নালাগে kopia thelo kopia pot lo lake nili kelong nei ya right do lake jepi pen asang kali lake aprang penta dake ron bom lo anutin dake rong ni arai do la ration card lo ke do lo pulo tang ke long ni arai do lasi lake Agustin Hanse board chairman pen ki pia sang kali ala high command phan kachedan nang ko athe ko pilo kachedan nang ko athe ke alang tumsi e phan nang ke lang nang po pusi itum rat pen ingwai lo rat pen ingwai da phi itum ining khang nang pi bede nang pleng bede posi itum BJP aphan punang ko lo hala sarni alangli Rosmi terang pi punang ko lo ki punang ko atheta chini lo itum hanang lang le da pulote chedan de da yogi akola akuan ber alam ke lamso punang ko athe bang ke arni bang sar jai ka thar bhan alang tum kasorsa ma muk bhan kasorsa ke itum thangra chupurunde alang tum nang pudak tai tum purunde ituma parti na purunde pini arni bang ke APSLC long chepa ong ne ramat Rosmi terang pia phan ke sang pipe pusi Agustin Hanse board chairman kipu kaningje kopia thelo lage Agustin Hanse phanse arjulo pini Pinya berta lasi kang tonilo do metak mi korang tu